be in Vienna. Vienna had a very special place in the heart of my husband and me and our entire family, so it is always a great joy and pleasure to be here. Kraljica od Jordana kaže da ovog puta ostaje nažalost samo 2 dana u Beču. Doputovala je zbog ove manifestacije i da bi se sutra videla sa suprugom austrijskog predsjednika. How long are you going to stay here? Sadly, I'm only here for this event to see the wife of the president, and then I have to leave. Kraljica od Jordana sa kojom smo upravo pričali zvala se Liza Nadžib Halabi i udala se 1978. godine za kralja Huseina od Jordana. Since his death in 1999, she has... Nakon njegove smrti 1999. godine ona je nastavila da se bori za dobar dijalog između vere njenog supruga i kulture Zapada. Usto se bori svim snagama protiv bede i gladi. Politics, Arab-Western relations, and conflict prevention and recovery issues such as refugees, missing persons, poverty, and disarmament. She has also helped found media programs to highlight these issues. The Arab name Njeno arapsko ime Nua je najbolji opis za ovu izvanrednu ženu. Njeno ime u prevodu znači svetlost. I za mnoge žene je ona u pravom smislu reči svetlost, jer se ona neumorno bori za svetliju budućnost žena. Ladies and gentlemen.